Amathuba emisebenzi eSouth Africa awekho. Sekusele nje lawa ama-scarce skills nalapho. So sekukuthina manje ukuthi sibuke ukuthi with the limited resources and funding that we have or funds that we have, senze njani ukuze sikwazi ukuphila, yabo. I-solution yokuqala esaqhamuka nayo thina sathi okay, let's buy equipment yokushutha, siba ama-photographers and videographers. Hopefully we'll get booked, sishuthe siholelwe, and then sokwazi ukubeka isinkwa etafuleni, yabo. Kodwa siqala ukushutha ngoba sabantu abahamba isonto kakhulu. Sashutha within a church space. Mashutha within church space, ngenhlanhla inkosi uNyazi yasikhumbula kwakhona abathanda umsebenzi esiwenzayo khona esontweni. Basibhuka ukuthi sishuthe imihlanganiso yabo, basibhuka ukuthi sishuthe imishado yabo. Sase sirealize ukuthi within isonto kukhona esingakwenza and sikwazi ukuthi siphile, yabo. So that is in line with our values, yabo lonto le. Kuhambe kwahamba saphazamiseka kwathiwa singashuthi esontweni. Okusho ukuthi leyo stream of income isiblockiwe ayisekho, yabo. Sase sabona ukuthi okay, ngoba iningi lethu alisebenzi, asinamali, si broke. Instead of ukuthi sihambe siyodla ama-drugs or siyodayisa ama-drugs or senze izinto ezi-illegal, asiphume siyofuna ama-gig outside of church. Sizame. Nina niyaqhamuka nithi sibulala isithunzi sesonto ngokwenza lokho. Ekubeni kade siphakathi esontweni, nathe nina sibulala isithunzi sesonto ngokuphosta izinto ezenzeke esontweni. Nayivala leyo stream leyo. Sasuka-ke sangaphandle, senithi masiya ngaphandle sibulala futhi isithunzi sesonto ngokushutha izinto, abantu bejive, abantu benza yonke into. Kodwa inkosi yamaNazaretha ayithe asothuthukisa amakhono, sifunda ukuyimela. Iyakubala inkosi uNyazi ukuthi awekho amathuba emisebenzi, kumele sizame nathi sizame siqala amabhizinisi. Kodwa masithi siyawaqala nina nikwazi ukuthi nithi sibulala isithunzi sesonto. Kahle nifuna kwenzakaleni, nifuna sibuye sisenze izinto ezi-illegal, sidayise mhlawumbe ama-drugs, senze konke lokho okungasile ukuze mhlawumbe ke hayi bafethu ayisile into niyenza ayikho right.